Dobro večer svima, dobrodošli na specijalno izdanje Večeri s Adrijanom. Kako ste? Da li ste dobro ušli u novu 2019. godinu? Nadam se da jeste. Kao što ste čuli na mojem prošlom webinaru prije otprilike mjesec dana, čeka nas vrlo zanimljiva godina sa nekim zanimljivim događajima, možda i pomalo opasna, nazvao sam je godinu iskušenja. Ali evo, nadam se da ste dobro u nju zakoračili i jako mi je drago da se vidimo ponovo na jednom ovakvom sastanku. Ovaj sastanak je na neki način poseban, nisam ga namjeravao održati jer po nekom redovnom tempu u veljači, odnosno drugom mjesecu bi to trebalo nastaviti sa webinarima, ali s obzirom da je bilo dosta interesa s vaše strane, a taj interes sam provjerio s onim anketama kod registracije na webinare, dakle interesa da se priča o nečem jako zanimljivom, dakle tema današnjeg webinara je kriptorevolucija, sa podnaslovom zašto je važno upotrebljavati decentralizirani novac. Dakle, večeras ćemo pričati o tome, malo ćemo skrenuti sa mojih uobičajenih tema. Vidim da pozdravi već stižu odasvuda, trenutno nas je oko 200 uživo, ali kao što to obično biva, brojke rastu i do 1000 dok ljudi stignu, dok krene to. Pa eto, hvala vam svima što ste odlučili svoje vrijeme podijeliti sa mnom. Niste samo iz Hrvatske i Slovenije, već i posuda iz svijeta, vidim evo iz Bayerna, iz Njemačke, pozdrav iz Makedonije, pozdrav natrag u Makedoniju, Zagreb, Ljubljana, Kopar, Nova Gorica, doista vas ima odasvuda. Ok, dok ovi pozdravi sa strane stižu, osim što se pozdravljamo za vas koji ste eventualno novi, chat box sa strane će služiti za postavljanje pitanja nakon što završim izlaganje. Ostavit ćemo ga otvorenog neko vrijeme, a zatim ga zatvoriti tako da možete se usmjeriti na izlaganje, a na kraju ću ga opet otvoriti pa ćemo malo komunicirati. Kao što sam bio počeo govoriti, ovaj webinar izlazi iz okvira teme koje se u posljednje vrijeme bavim, koja je vezana uz vrlo duboka spoznajna i duhovna pitanja o stvarnosti, istini i iluziji. S tim ćemo naravno nastaviti drugog mjeseca, a večeras ćemo se okrenuti na drugu stranu, malo više prema van, točnije prema načinu na koji organiziramo svoj život i djelujemo u svijetu s naglaskom na ono što je svakome važno, a to je koliko energije imamo, koliko ju stvaramo, koliko ju nepotrebno gubimo i na koji način ju razmjenjujemo sa drugim ljudima. Kad sam rekao energija, nisam pri tom mislio na nešto ezoterično, već na konkretnu ekonomsku stvarnost, odnosno najkonkretnije na novac. Kod ljudi unutarnje orijentacije, kojima su važni osjećaji, razumijevanje, ljudskost, etika ili moralnost, postoji određena sklonost optuživanju novca i svega što se oko njega događa. I ima za to razlog. Kad promatrate svijet, izgleda kao da je novac jedino bitan i da se cijela naša civilizacija vrti oko njega. Ako bi to bilo točno na nečoj osobnoj razini, onda je taj čovjek naravno u problemima, jer je izgubio iz vida smisao i svrhu života i njegovih dubljih vrijednosti. Međutim, opet s druge strane, niko ne može poreći da se velik dio, ako ne i svi globalni svjetski i društveni događaji vrte oko ekonomije, to jest novca. Također, niko ne može poreći da svatko od nas, htjeli to ili ne htjeli, mora svoju djelatnost organizirati tako da zarađuje za život. Dakle, da za svoje vrijeme, znanje, uloženu energiju bude nagrađen sredstvima kojima onda plaća svoje račune, usluge, hranu, zadovoljava sve druge potrebe. Znači, htjeli ili ne htjeli, velik dio našeg života vrti se oko novca. Večeras vam neću pričati o tome kako ga zaraditi, niti ću se baviti temom stvaranja obilja, koja je zasigurno mnogima zanimljiva.
Prije nekog vremena postavio sam online tečaj o arti, drevnoj mudrosti stvaranja obilja koja dolazi s istog mjesta, kao i recimo Jyotish ili Ayurveda, pa čak i meditacija. Ako nekog to zanima, tokom webinara sa strane će biti link na taj online tečaj. A razlog zašto to spominjem je prije svega to što Arta ima zanimljiv odnos prema novcu. Izraz koji upotrebljava je Agni, što doslovce znači vatra, a preneseno energija. Koliko unutarnje vatre imate, toliko ste sposobni pretvoriti u neki materijalni izraz. Shvaćanje tog načela i njegova primjena u praksi omogućava nam da pomaknemo žarište pažnje s novca kao platežnog sredstva na vrijednost koju posjedujemo ili stvaramo. I ta promjena može učiniti čuda za vas, ne samo u smislu obilja u kojem možete živjeti, nego u smislu dubljeg ispunjenja kojeg stvaralački život nudi. No, naslov webinara je kripto revolucija, pa je očigledno da ćemo govoriti o drugačijoj vrsti novca. Govorit ćemo o novom suvremenom novcu kojeg je omogućila tehnologija, a koji predstavlja ogroman iskorak u odnosu na ono što je novac bio do sada. Namjera mi je tokom webinara objasniti vam zašto smatram da je važno upotrebljavati taj novi decentralizirani novac. Naziv koji sam upotrijebio, dakle decentralizirani novac, iznimno je važan jer upravo on prenosi potencijalnu revolucionarnost nove ekonomije. U ovom trenutku za kriptovalute su čuli gotovo svi, iako je pitanje koliko zapravo znamo o tome. Ako imate informacije samo iz službenih medija, onda vjerojatno kriptovalutu povezujete s izrazima kao što su rizično ulaganje, brza zarada, pa možda čak i prevara ili Ponzi shema ili tako nešto. Pa je zbog toga kad sam prije dosta vremena počeo govoriti o važnosti kripto ideje, do mene je došlo dosta iznenađenih komentara, tipa zašto se ja time bavim uopće, zašto mislim da je to važno, kakve veze to ima sa osobnim razvojem ili čak duhovnim temama koje su naravno i dalje u žarištu mog interesa. Odgovor ću vam detaljnije objasniti tokom webinara, ali na načelu on se svodi na sljedeće. Pojavu novog decentraliziranog novca smatram jednom od najznačajnijih izuma, usporedivih s vatrom, kotačem ili internetom. Ja? Svako od tih tehnoloških izuma imao je svoje posljedice na društveni život čovječanstva, a kripto ideja, izražena kroz primjenu raznih oblika kriptovaluta, ima potencijal promijeniti način na koji razmišljamo ne samo o ekonomiji, nego i o organizaciji društvenog života, što uključuje osnovne institucije, poput banaka ili država. Promjena o kojoj govorim je potencijalno utopistička, u pozitivnom smislu. Naime, prije nego što se pojavila mogućnost pouzdanog decentraliziranog načina plaćanja i razmjene energije, jednostavno niste mogli razmišljati o bitnim društvenim promjenama. Svaka promjena koju ste zamislili ili htjeli provesti zapela je na starom problemu. Centralizirana ekonomska struktura i centralizirani novac stvara piramidalnu strukturu, a to znači mali broj bogatih i utjecajnih koji upravljaju masama koje taj utjecaj i bogatstvo nemaju. Kako god okrenuli stvari, kakav god društveni sustav smislili, od nekih utopističkih zamisli pa do konkretnih političkih stvari, liberalnog kapitalizma, komunističke diktature i svega između, na kraju ćete završiti na istome mjestu. Izlaza nema jer sustav je uvijek centraliziran. Uvijek neko središte upravlja svime. To središte upravlja i novcem, naravno, prije svega novcem, a preko njega životima ljudi. Promjena koju nagovještava kripto ideja toliko je velika da se u njoj mnogi zapravo ne usuđuju govoriti. Ponekad čak namjerno smanjuju očigledni utjecaj kriptovaluta na ekonomski društveni sustav, zbog toga da ne privuku na sebe negativnu pažnju službenih autoritativnih institucija koje upravljaju našim životima. Međutim, ta pažnja je zapravo već privučena. Nakon velikog buma, krajem 2017. počeo je sustavni, ajmo nazovimo ga tako, specijalni rat protiv kriptovalute, dezinformacije, isticanje negativnih aspekata pojava, regulacija koja bi inače bila dobrodošla, da nije diskriminativna,
recimo, u mnogim zemljama se javlja regulacija koja prihode od kriptovaluta oporezuje više nego druge prihode, ili ako plaćate kriptovalutom, platite još dodatni porez i tako dalje. Dakle, ima dosta toga što se događa u posljednje vrijeme. U ovom trenutku interes za kriptovalutu kao investiciju, jer na toj ideji je interes porastao, dakle, taj interes je sada znatno pao. To nije čudno jer su godinu dana, dakle tokom 2018. neke vrijednosti kriptovalute pale i preko 90%. Naravno, mnogi profesionalni investitori će vam reći da je to odlično i da je sada upravo vrijeme za investiciju. Međutim, kao što sam u svim svojim tekstovima i nastupima oko kriptovalute jasno istaknuo, moj interes za kriptovalutu kao investiciju jednak je interesu svakog od vas, čisto je privatan ako uopće postoji. Ono što mene, da tako kažem, profesionalno zanima je promjena nepravednog sustava. Jer promjena, to je moj posao, to je dio onoga što radim u životu. Sve što radim je vezano s metode i tehnike pozitivne promjene. A uporaba kriptovalute u sebi nosi toliko potencijala za tu promjenu da jednostavno ne mogu ostati po strani. Živimo u vrijeme kad se donose mnoge odluke koje će utjecati na našu zajedničku budućnost. I ljudi često misle da ne mogu učiniti ništa, odnosno da su nemoćni, a moja poruka je uvijek bila ista. Možete učiniti mnogo toga. Svatko od vas. Promjena je u vašim rukama. Velike preobraze počinju malim stvarima, malim pomacima. Upotreba kriptovalute, i sad pazite, opet naglašavam, ne govorimo o investiciji, nego o jednostavnom svakodnevnom plaćanju. Mali je pomak za svakog od nas. U biti kad nešto platite, svejedno je da li platili u kunama, eurima, u bitcoinu ili lumenima, nema nikakve razlike. Isto tako, teoretski ne bi smjelo biti razlike da primite nagradu za svoj rad u kriptovaluti. Naravno, ako ju možete potrošiti na ono što vam je potrebno. Razlike naizgled nema, ali je razlika istovremeno svemirska. U slučaju plaćanja dosadašnjim sredstvima, odnosno centraliziranim novcem, vi zapravo podržavate financijsku i ekonomsku strukturu koja se ne može nazvati pravednom. U slučaju prelaska na kriptovalutu, makar djelomičnog, makar povremenog, makar malog, šaljete signal da ste za promjenu. Koristite decentraliziranu ekonomiju i pridonosite pravednijem financijskom sustavu. Da ne bi bilo zabune, ja sam potpuno svjestan da su kriptovalute u povojima zapravo. Imaju svojih mana, imaju svojih nedostataka. Stvar je tek počela i pitanje je kako će završiti. I ja vam ni na koji način ne predlažem da po svaku cijenu prijeđete u potpunost na kriptovalutu, to bi u ovom trenutku bilo nerazumno. Moj prijedlog je mnogo skromniji. Recimo, ako biste samo 10% svojih transakcija, 5%, nema veze, nešto malo obavljali na novi način, već to bi bilo dovoljno da se pokrene nezaustavljiv niz društvenih promjena. Tokom webinara, dakle, dozvolit ćete mi da vam objasnim detaljnije zašto tako mislim. Vjerujem da bi mnogima bila potrebna temeljna informacija o tehnologiji iza kriptovaluta, ali neću puno vremena posvetiti tome. O tome možete saznati na mnogim drugim mjestima, jer se većinom zapravo usmjeravaju bilo na tehnologiju, bilo na investicijski dio, vrijednost kriptovaluta, što u ovom trenutku nama nije u fokusu pažnje. Dakle, radit ću se usmjeriti na samu ideju i njene potencijalne posljedice, a zatim vam predložiti konkretno kako tu praksu započeti. Da bi to napravio, u biti ću vas provesti kroz jednu malu povijest novca i objasniti što zapravo je novac, makar ga svaki dan koristite, ali pitanje je da li ljudi znaju što iza toga stoji. Za to ću se prebaciti na slajdove, pa evo samo trenutak pričekajte. Iako ga idealisti optužuju za sva zla ovoga svijeta, realisti znaju da bez njega ne možete. Ne možete stvoriti uspješnu ekonomiju. Morali smo ga izmisliti odavno, dakle praktički od samog početka trgovanja i razmjene dobara. Ne? Dakle, malo ćemo proći kroz povijest svega toga. Na početku super je bilo ako ste mogli zamijeniti svoj višak žita za susjedovu kravicu, ali bilo je pitanje što ako susjedu kravicu ne treba, što ako vam trebaju cipele, ako je izrađuje postolar na drugoj strani doline, odvesti kravu do njega, ali što god da ste imali je bilo problematično.
a on možda to uopće ne treba. Sve u svemu, ako ste željeli trgovati, razmjenjivati dobra, morali ste imati neko sredstvo plaćanja, nešto što ćete vi kupiti, za što ćete vi kupiti ono što je vama potrebno, onaj kojem ste platili, napraviti to isto na svojoj strani. Prvi novac bili su rijetki predmeti, dovoljno mali da ih možete nositi sa sobom. Povijest kaže da su to najčešće bile školjke, znači koliko za jedan kruh, 3 školjke molim, recimo tako. Ja. I zapazite da je bitan dio takve razmjene nešto zapravo dosta neočekivano, a to je povjerenje. Dakle, prodavatelj mora imati povjerenja da za tu školjku koju će dobiti može za sebe kupiti nešto drugo, jer sa samom školjkom ne može napraviti ništa. Ne? Dakle, ako drugi ljudi prihvaćaju to, dakle, postoji povjerenje da cijela stvar funkcionira, odlično možete trgovati. Dakle, jedna od prvih značajki novca je da zapravo u njega morate vjerovati, on sam po sebi nema neku posebnu uporabnu vrijednost. Povjerenje se može steći spontano, dakle uporabom, recimo ako većina ljudi to koristi, onda je u redu jer opravdano vjerujete da će za primljeni novac moći kupiti ono što vam je potrebno. Možete povjerenje stvoriti i umjetno, dakle nekakvim društvenim dogovorom, jednostavno se dogovorite oko toga, a može vam biti nametnuto, znači nekakvim pravilom ili zakonom. No, osim povjerenja, kao osnovna značajka koju novac mora posjedovati, školjke, taj prvi novac su riješile i sljedeći problem, a to je problem jednostavnog transporta. Dakle, u jednoj torbi ste mogli nositi školjaka u vrijednosti cijelog stada krava i to je bilo super, jer inače takva razmjena ne bi bila moguća, bi bila nezgrapna i isključivo lokalizirana. Dakle, jednostavni transfer vrijednosti je sljedeća značajka koju novac mora imati. Znači, morate biti u mogućnosti što lakše ga prebaciti s jednog mjesta na drugo. No, školjke kao prvi novac imale su jednu manu, nisu se mogle dijeliti. Što ako su, ne znam, 2 školjke premalo za kruh, a 3 previše? Jel? Mogli biste razlikovati velike i male, pa reći da kruh košta 2 velike i 1 malu školjku, ali to dolazi do problema veličine i mjera, posebno preko toga i do sljedeće značajke koju novac mora imati, pa to je djeljivost ili skalabilnost. Taj problem djeljivosti riješila je sljedeća faza u razvoju novca, ulazak u metalno doba. Metali, posebice plemeniti metali, pa čak i drago kamenje moglo se podijeliti po težini. Dakle, kruh je sad mogao koštati 2 grama bakra, a ako je napravljen sa sjemenkama ili bezglutenski, 2,6 grama bakra. Jel? Naravno, za to ste morali imati vagu, ali nema veze, problem ste riješili, novac je na taj način postao dijeljen. Budući da se radilo o metalima, sljedeća faza u tom razvoju novca bili su novčići, dakle obično napravljeni od zlata. Ako možete napraviti zlatni novčić i na njemu napisati koliko je težak, više on ne treba ni vaga, svatko može lako izračunati koliko zlata ima. No, vidite, sa novčićima se pojavio novi problem. Da li možeš vjerovati onome što je napisano na tom novčiću? Dakle, recimo, da li je moguće da neko u talionici napiše da novčić 200 grama, a zapravo je 100 grama? Naravno da je moguće. Ne? Što se tiče zlatnih novčića, to ste opet mogli provjeriti vagom, ali sad se pojavio zapravo novi stari problem u evoluciji novca. Kome zapravo vjerovati? Da li postoji neki način da vrijednost novca potvrdi neko kome svi vjerujemo? I vidite tu, na tom mjestu, zapravo počinje naša noćna mora. Piramidalni sustav bogatstva i moći koji završava s jednim autoritetom koji upravlja životima svih nas. Jer zapravo vrijedi pravilo da onaj ko potvrđuje vrijednost novca, dakle onaj koji kaže taj novac vrijedi toliko i toliko, taj ima kontrolu nad novcem, a onaj ko kontrolira novac, kontrolira i ljude. Prije nego što se posvetimo toj ideji i rješenju tog problema, hajmo malo još rekapitulirati ideju novca. Dakle, što novac mora biti, kakve značajke mora imati? Prvo, mora biti nešto rijetko, ne smije ga biti neograničenim količinama, inače gubi vrijednost. Mora biti jednostavno prenosiv, ne smije biti glomazan, težak, masivan, mora biti moguće jednostavno i brzo ga prenijeti s jednog mjesta na
drugo, mora biti djeljiv, skalabilan, dakle jedinice novca mora biti dovoljno male da u praksi izraze razlike u vrijednosti dobara i usluga. I najvažnije, mora biti vrijedan povjerenja. Moramo biti sigurni da ćemo primljeni novac moći razmijeniti za dobra i usluge koje su u nama potrebne. Povijest je pokazala da ovaj zadnji dio, dakle, kome vjerujemo, biti predstavlja najveći problem, također to je biti izvor negativnih strana našeg financijskog sustava. Tisuće godina povijesti pokazale su da se ta posljednja značajka novca ne može osigurati zapravo bez čvrste centralne vlasti, znači bez moćne, da ne kažem svemoćne države koja novcem upravlja. Odnosno tako je bilo sve do nedavno, sve do pojave kriptovalute. Ali hajde da se još malo vratimo na povijest. Dakle, sljedeći korak u evoluciji novca od novčića zapravo su bile certifikati ili novčanice, jer se s vremenom pokazalo da upravo plemenitih metala kao novca je također nepraktična, ne škrinju sa zlatom, teško nositi okolo. Dakle, mogli ste pohraniti svoje zlato negdje na čuvanje, zato ste dobili papirnatu potvrdu. Mjesto nastanka ovog izuma je Kina, prije otprilike 2500 godina, dok su se na zapadu prvi certifikati, a time onda i prve novčanice pojavile mnogo kasnije, negdje tamo u 16. stoljeću. Papir je mnogo lakši od gomile metala, lakše se skriva, sigurnije ga je nositi sa sobom i to je obično predstavljalo nekakvu potvrdu da ste negdje pohranili svoje zlato. U načelu na tim papirima koje mi danas zovemo novčanice pisalo je otprilike ovo. Obećajem da ću donosiocu ovog papira predati 1 kg zlata. Znači neko je tamo pohranio zlato, daje vama papir, vi ste za to prodali nešto što imate i onda ste podigli zlato. E sad, recimo da vam se dogodi ovo, vi prodate kuću za taj papir, odete u zalogonicu zlata i želite podići svoju kilu zasluženu, a čovjek vam na šalteru kaže, ma to vam je lažni certifikat, dakle nemamo potpisa, nemamo žiga, neko vas je prevario, to je bezvrijedno. Ne dam vam kilu zlata. Dakle, upravo ste na težak način naučili da pravi novac mora biti zaštićen od nečega što se zove mnogostruka potrošnja. Taj se problem naravno javio sa falsificiranjem papirnatih certifikata, a inače kasnije u digitalno doba on se naziva double spending, znači dvostruko trošenje. Jel? Pravi novac vrijedan povjerenja ne smije biti moguće potrošiti 2 puta. Jednom kad ste ga potrošili, on ne smije ostati u vašim rukama, nego mora prijeći u ruke onoma kome ste tim novcem nešto platili. Dakle, to je stari problem falsificiranja, nije ništa novo, međutim ono što ću sad kratko samo reći što se tiče kriptovaluta, dakle pokretač Bitcoina, legendarni Satoshi Nakamoto, pomoću kriptografije i blockchain tehnologije u biti riješio taj problem i tako nas gurnuo u eru novčane revolucije. No sve do njega, a to je bilo prije samo 10 godina, problem mnogostrukog trošenja, dakle falsificiranja, shodno tome gubitka povjerenja u novac, mogao se riješiti samo strogim nadzorom, centraliziranom vlašću i implementacijom pravnog sustava s rigoroznim kaznama za prekršitelje. To je funkcioniralo stoljećima i još danas funkcionira, ali ima mnoge neželjene posljedice koje itekako utječu naš život. Vratit ću se na to, ali još malo povijesti. Nešto što većina ljudi danas ne zna kad razmišlja o suvremenom novcu. Dakle, nije prošlo zapravo mnogo vremena od pojave certifikata i novčanica. Ljudi su primijetili da nitko više to zlatom ne podiže, niko ne barata zlatom, svi su baratali samo novčanicama. I to je cirkuliralo među ljudima. Dakle, zlato je uglavnom ostajalo u trezorima. I tako je nastao taj novac koji predstavlja rezerve zlata. Država je u svojim podrumima držala to zlato i na osnovi toga izdavala svoje novčanice. Većina ljudi i danas misli da novčanice predstavljaju nekakvu tamo rezervu nečega, da su bazirane na nekakvim materijalnim stvarima, međutim varaju se. Ta situacija je bila do 1973. godine, nakon toga je prestala biti takva. Dakle, već
gotovo 50 godina mi ne funkcioniramo tako, naš financijski sustav ne funkcionira tako. Novac zasnovan na materijalnim vrijednostima prestao je postojati tada, 73. I tada se pojavilo ono što se danas naziva fiat valuta. Tako to i zovemo. Fiat valuta, riječ fiat je latinski izraz koji znači neka bude. Tim izrazom se zapravo kazuje da je novac čisti dogovor, ne? Te ovisi samo o vlastodržcima. Ne? A ako oni kažu neka bude novca, onda će ga biti. Ako kažu da ga nema, onda ga neće biti. Ne? Na fiat valutu smo u biti prešli zbog banaka i bankarskog sustava. Naime, kreditiranje i posuđivanje novca je najunosniji biznis svih vremena. Budući da su ljudi svoje certifikate povjeravali bankama, i danas to čine, naravno, banke su shvatile da mogu posuđivati i onaj novac kojeg još nemaju, jer su računali na povrate prethodnih kredita, zaradu od kamata i tako dalje. Na taj način se stvorila piramidalna struktura, jer je takva praksa, znači manipuliranja novcem, u biti prisutna cijelo vrijeme. Od najjednostavnijeg tiskanja novca kad vam treba i stvaranja inflacije do fiktivnih transfera, gomilanja bogatstva na jednom mjestu, ekonomskih kriza, povlaštenom položaju banaka, bez kojih ne možemo živjeti i tako dalje i tako dalje. Fiat valuta, da se razumijemo, sve svjetske valute danas su fiat valute, nisu bazirane na zlatu, ključivo je euro dolar. U biti je taj sustav pokazao da novac i ne mora imati materijalni osnovac da bi funkcionirao, nekako funkcionira. Kad malo razmislite, nije ga imao od samog početka, one školjke od kojih smo počeli sami po sebi nisu u biti vrijedili ništa. Čak i zlato ima vrlo malu uporabnu vrijednost, ne možete s njim puno raditi ništa. Ne? Uglavnom ima vrijednost zato što je rijetko, zato što ne ulazi u interakciju s kisikom pa je trajno, ali u načelu od samog početka nismo funkcionirali na bazi povjerenja, ali ne zato što taj novac predstavlja neku materijalnu vrijednost. Negativna strana fiat valuta je to što je omogućila centralnoj vlasti apsolutnu moć nad životima ljudi. Na to smo djelomično pristali poput žaba koje stavite u toplu vodu pa ju polako zagrijavate i dok ju živo ne skuhate, jer tako su nas stoljećima polako pripremali na ovu situaciju i sad smo kuhani i pečeni u njoj, iako je to zapravo na našu štetu. Većini ljudi gotovo pada na pamet da može postati neka alternativa da se iz toga možemo izvući. Na kraju se, moram reći, dogodila još jedna stvar, a to je nastanak digitalnog novca. Ovo ću posebno naglasiti jer mnogi ljudi misle da su kriptovalute digitalni novac. One jesu digitalne, tehnološke, ali izraz digitalni novac samo znači da smo s novčanica, gotovine, prešli na elektronički zapis. Većina novca s kojom danas baratate je u obliku bankovnog transfera, kreditnih kartica i mobilnih aplikacija. U biti one nisu ništa promijenile, osim što su prešle na digitalnu stvar. Novac je i dalje centraliziran. Digitalni novac dakle nije promijenio ništa u načinu na koji sustav funkcionira, dapače, samo je možda povećao i mogućnost kontrole. Sada, naravno, prva kriptovaluta, Bitcoin, koja se pojavila 2008. godine, donijela je pravu istinsku promjenu, evoluciju i revoluciju o kojoj u biti govorim. Na njegovom primjeru ću objasniti načela na kojima djeluju kriptovalute, iako treba reći da je tokom vremena, tokom desetljeća razvoja se dogodilo puno toga, došlo je do znatnog napretka i promjena, pojavile su nove kriptovalute koje sasvim drugačije funkcioniraju, koje su brže, bolje i tako dalje. Ali ako hoćete razumjeti kako se to skupo funkcionira, Bitcoin je sasvim dobar primjer. Dakle, na čemu su zasnovane kriptovalute? Postoje dva temelja kriptovalute, to su kriptografija, zato se tako i zovu, dakle šifriranje zapisa podataka i takozvana blockchain tehnologija. Novac je, kao što smo rekli, zapis o vrijednosti. On je uvijek bio to. On samo predstavlja koliko vašu vrijednost, odnosno koliko vi vrijedite
negdje drugdje. On je uvijek u biti zapis. Novac se naravno razmjenjuje transakcijama, transakcije se bilježe da bismo pratili kretanje vrijednosti. Kod centraliziranog novca, dakle ovo što mi sada koristimo, taj zapis transakcije se prati naravno u banci i na taj način se bilježi koliko se vrijednosti promijenilo, prešli s jednih ruku u drugu. Ova tehnologija je malo promijenila stvar. Dakle, prvo da objasnim što je to blockchain ili lanac blokova. Dakle, zamislite da tokom određenog vremenskog razdoblja zapišete sve transakcije koje su se dogodile, recimo u 10 minuta, tako to radi Bitcoin, inače znači sve transakcije u roku od 10 minuta, kojih je mnogo, šifriraju se i to tako da ni najjačem računalu koje danas postoji bi trebalo jako puno vremena, možda desetljeća da tu šifru razvije. Dakle, dobili smo vrlo lagani zapis, mali lagani zapis u obliku niza brojeva i slova. To je jedan blok zapisa. Zatim prođe još 10 minuta, zabilježite opet sve transakcije i šifrirate u drugi blok, njih povežete još jednom šifrom i tako nastavite svakih 10 minuta. Dakle, dobili ste povijesni zapis svih transakcija posloženih u blokove, kriptografski zaštićen. Takav lanac blokova je gotovo nemoguće hakirati, ali čak i da to možete učiniti s današnjom tehnologijom, nam trebalo, rekao sam, nekoliko desetaka godina, pojavljuje se sljedeća presudna značajka kriptovaluta, odnosno očigledno pitanje. Tko čuva taj zapis o transakcijama? Drugim riječima, gdje je naš novac? Ili u skladu s onim što smo ranije govorili, kome zapravo vjerujemo? Tko jamči za ispravnost zapisa o vrijednosti? Sve do prije 10 godina, kao što sam rekao, jedini odgovor o čuvaru zapisa bila je država i centralna vlast zastupana u bankama. U slučaju kriptovaluta odgovor o čuvanju zapisa uključuje pojam decentralizacije. Dakle, zapis, doslovce, zapis o transakcijama se čuva posvuda, odnosno čuva se u mreži, u mnogim računalima. Mogao bi biti u vašem mobitelu ili laptopu ili negdje drugdje. I dostupan je svakome. I vidite, tu na tom mjestu nalazi se najveći razlog zašto je važno upotrebljavati novac koji je decentraliziran. Ako pogledamo kakva je situacija sada, vidimo da je novac kojeg većinom koristimo izrazito centraliziran. To znači da se zapis o vašoj vrijednosti čuva u slučaju fiat valuta i digitalnog novca na kojeg prelazimo, čuva na jednom mjestu u tvrđavi koja se zove banka. Teoretski, ako netko ima pristup tom mjestu, a znamo da ima i ljudi institucija koji imaju pristup tom mjestu, taj netko može vrlo lako promijeniti zapis. Može ga povećati na jednom mjestu, smanjiti na drugom, može vam zabraniti da trošite na jednu stvar, a promovirati neku drugu, može vam uvjetovati pristup do vaših sredstava i na svaki način vas kontrolirati. A ako mislite da je ovo previše negativna slika moći, dodajte na sve to činjenicu da taj netko zapravo zarađuje na vama jer se postavio kao posrednik između vas i drugih ljudi. U biti financijski sustav u kojem smo sada ne samo da legalizira, nego zapravo i favorizira parazite. Favorizira posrednike koji su postavljeni u tog sustava i služe samo zato da taj sustav održavaju. Ništa drugo ne rade. Ne? Bez obzira da li je on pravedan ili ne. Ti paraziti se postavljaju između ljudi i kažu u redu, ja ću vam omogućiti transakciju i prenos vrijednosti, ali jedan mali dio ćete staviti meni. Također, za čuvanje zapisa vaše vrijednosti naplatit ću vam neku svoticu. Ako hoćete podići svoj novac, može, ali to ću vam naplatiti. Hoćete zatvoriti svoj račun, pa može i to, ali to isto košta. Jel? U slučaju poduzeća, banke su još gramzljivije. Jel? Na čelu radi to isto. Naplaćuju posredništvo, a budući da drugog izbora nemamo, to zapravo nije usluga. Ne? To nije usluga posredništva koju mi želimo. Ne? To je jednostavno nametnuta situacija u kojoj sada znamo ne moramo biti. Dakle, ponavljam, sve do nedavno niste mogli ama baš ništa reći protiv ovoga. Mogli ste se buniti, mogli ste reći to ne valja, ali niste imali nikakvu alternativu, nikakav odgovor, nikakvu stvar kako bi se to moglo napraviti drugčije. Kako god da ste zamislili tu situaciju,
Uvijek ste došli do posrednika, uvijek ste došli do nekoga ko će stajati između, nekoga ko će biti na vrhu, nekoga ko će kontrolirati sve to skupa. I potpuno ista situacija se dogodila nakon nekog vremena. Dakle, Bitcoin je promijenio stvari. To je ono što se dogodilo, što je tako revolucionarno. Pružio alternativu, pokazalo se da su posrednici zapravo nepotrebni i da se zaštita zapisivanja vrijednosti može raditi decentralizirano. Dakle, prava kriptovaluta, ovo sad naglašavam, tu ima nekakvih detalja u kojima sad nema smisla ulaziti, nema dovoljno vremena za to. Dakle, to je decentralizirani novac. To znači da se zapis ne čuva na jednom mjestu, nego na mnogo mjesta. Zapravo je javan, dostupan svima, sa odgovarajućim računalom i softverom. Dodavanje blokova tog zapisa, dakle tu postoji određeni sistem na koji se to radi. Znači, zapisi se dodaju preko, dakle, mora biti potvrđeno od svih sudionika u mreži. Nema načina da se to s jednog centra promijeni. Cijela mreža mora potvrditi zapis da bi on bio ispravan. Da bi se ljude održavalo, odnosno motiviralo na održavanje te mreže, Bitcoin je recimo uveo jedan dosta ingeniozan, inovativan način, koji je sad već možda malo zastario, ali način na koji se motiviraju ljudi za održavanje. Možda ste čuli za taj izraz, to je rudarenje. Jel? Dakle, oni koji čuvaju mrežu i koji pišu zapise, to su rudari, jel? Oni su nagrađeni za to da i dalje rade. U suvremenim kriptovalutama se to malo promijenilo, osim dokaza radom, sad se pojavlja dokaz ulogom, poslije neki drugi sistemi, ali u načelu kod prave kriptovalute uvijek je stvar u tome da se zapis čuva decentralizirano na mnogo mjesta. Nitko ne smije imati središnje ovlasti, mreža je demokratična i otvorena svima. Sad, nakon što sam vam ovo izložio, malo ću se opet vratiti pred kamere. Dakle, što se tiče pojedinca, običnih ljudi poput vas ili mene, svatko od nas zapravo može imati izravan pristup zapisu vrijednosti i transakcijama u mreži, što je potpuno nova stvar. Prije par godina, da biste to radili, to je bio gotovo programerski pothvat, ali danas recimo postoje aplikacije koje svako može koristiti, kao što koriste mobilnu aplikaciju na svom mobitelu da bi komunicirali sa svojom bankom, tako možete komunicirati sa Bitcoin mrežom preko, ne znam, mobilnog novčanika, vrlo jednostavna aplikacija koju svako može instalirati. Ili pak za sigurnije čuvanje možete imati ovakvu jednu malu stvar, ovo je zove Ledger Nano S, dakle uređaj sličan USB-u, ovdje je cijela banka. Dakle, umjesto zgrade i milion ljudi koji tamo rade, treba vam samo ovo, internet mreža, i imate sve što vam treba. Dakle, ne treba puno govoriti, i ovo je sigurno naravno, ima sve karakteristike dobrog novca. Ne treba puno govoriti kakva je to promjena. Na kraju webinara ću vam predstaviti i konkretne načine da uđete u kripto svijet na jednostavan način, čak i bez mobilnih aplikacija ili ovakvih uređaja. A to uključuje i doslovnu besplatnu podjelu kripto sredstava u vrijednosti od, pazite sad, 7000 eura. Dobro ste čuli, dakle kad sam ne bio webinar imao sam nekakvih 190 pozivnica s besplatnih 100 lumena. Lumeni su kriptovaluta na platformi Stellar. Stellar je peta kriptovaluta po tržišnoj vrijednosti, jedna od najpraktičnijih za uporabu. Međutim, u međuvremenu sam kao jedan pionira u razvoju primjenu Satoshi Pay sustava dobio još 500 pozivnica. Dakle, zanimljivo, doslovno dijelim besplatan novac kojeg možete potrošiti na kupovinu određenih vrijednosti na mojim stranicama, ali i bilo gdje drugdje gdje se koristi Satoshi Pay sustav. To naravno nije u vašem dućanu, u ulici, sustav je tek u razvoju i zbog toga se sredstva i dijele da bi ljudi mogli isprobati jednostavnost uporabe. Jel? Kako točno preuzeti svojih 100 lumena, objasnit ću vam nakon što odgovorim na vaše pitanja, nakon što malo popričamo. Jel? Ali da prilike zaključim ono što sam do sada govorio, s kriptoidejom i kriptovalutama događa se revolucija čije posljedice nitko u ovom trenutku ne može sagledati. Sasvim je moguće da svjedočimo početku nastanka jednog drugačijeg svijeta. Naime, osim sredstva plaćanja,
Pojedine kriptovalute omogućavaju određene dogovore putem takozvanih pametnih ugovora koje bi mogle promijeniti način upravljanja zajedničkim interesima. To znači da osim što donosi vrlo zanimljivu alternativu bankama i ekonomskom sustavu, kriptorevolucija zadire i u politički sustav. Svakom pametnom je jasno da je današnji politički sustav farsa, više nalik predstavi show biznisu nego nečemu što ljudima koristi. Postoje fantastične zamisli oko načina upravljanja koje zahtijeva ulaganje u određene opcije, prije svega od političara, a onda i od onih koji te političke opcije podržavaju. Umjesto današnje situacije u kojoj pametni ljudi bježe od politike, političari uglavnom manipuliraju ljudima, ljudi stradavaju, a političari se mijenjaju poput kameleona, imali bismo nešto sasvim drugo. U ovom trenutku nemamo vremena ulaziti u to, ali kripto ideja bi mogla omogućiti promjene na razini upravljanja. Nadalje, mnoge gotovo utopističke ideje, poput univerzalnog osnovnog prihoda za sve građane, mogle bi se ostvariti ne samo zbog lakše raspodjele novca, nego i zbog činjenice da bi mnogi skupi aspekti države mogli otići u povijest. Nemogućnost manipulacije novcem omogućila bi pravedniju raspodjelu. Povrh toga, kriptovalute ne zahtijevaju veliku infrastrukturu. Recimo, u nerazvijenim zemljama banke ne mogu funkcionirati. Država ne može funkcionirati, pa se ljudi često izloženi bezakonju. Kako u tim uvjetima čuvati i prenositi sredstva? Mnoge kripto zajednice rade intenzivno na tome, recimo spomenuta Stellar fondacija. Cijela infrastruktura za uporabu kriptovalute se svodi na mobitel. To je sve što nam treba, samo mobitel, ne banka. Pokazalo se da u zemljama s velikom stopom inflacije ljudi bježe u kriptovalutu. Nedavno se to dogodilo u Turskoj kad je lira devalvirala. Događa se cijelo vrijeme u Venezueli i Iranu. Zamislite ratnu situaciju u kojoj ne možete ponijeti sa sobom ništa, ali možete znati svoje privatne ključeve. Vaša sredstva su sigurna u kriptomreži. Od kad su kriptovalute postale poznatije, još nismo imali veću gospodarsku krizu. Postoje naznake da je ona ipak na pomolu i da nakon godina rasta slijedi pad tržišta. Klasični ulagači zamjeraju kriptovalutama nepovezano sa stvarnim gospodarskim kretanjima. Dakle, vrijednost Bitcoina, recimo drugih kriptovaluta, ne ovisi ni o čemu, ne ovisi o ekonomskom rastu ili padu. Ne? To je čisto dogovor, ne? To je kako mi hoćemo, toliko je vrijednost. Ne? Ali, to smatra se manualno, moglo bi se dogoditi da upravo ta nepovezanost bude prednost u trenucima krize. Sve u svemu, kriptovalute nisu još ni približno pokazale sve svoje prednosti, no isto tako još jednom naglašavam da je cijela ideja u povojima. Ima grešaka, ima propusta, ima zlouporabe bilo, naravno potencijalnih rupa koje zlonamjerni koriste, ali sve to se polako rješava, ogroman broj ljudi radi na tome. Kriptovaluta neće nestati, koliko god one bile smetnja trenutnoj političkoj i gospodarskoj eliti. Upravo suprotno, revolucija je zapravo u tom smislu tek počela. Što se mene tiče, jasno vidim kako stvari stoje, sasvim sigurno znam na kojoj sam strani i što ću napraviti, to je što već radim. Znači, ono što radim, pokušavam dio svog ekonomskog života prebaciti u kriptovalutu. Ne radi se o tome da je to jednostavnije, pazite. S praktične strane je jednostavnije, jeftinije primiti ili poslati kripto sredstva, no s druge strane, ako uzmete u obzir nepostojanje regulacije, nejasnu regulaciju, ako ste davatelji usluga, pitanje knjigovodstva ili poreza, koji još uvijek, pogotovo u našim krajima, nije jasno što se tim događa, onda dolazite do dodatnih komplikacija na koje kao poslovni subjekt morate računati. Međutim, nije samo stvar jednostavnosti, već prije svega odluke. Da li ću podržati centralizirani sustav koji je uglavnom nepravedan i odgovoran za današnje stanje svijeta, ili novu ideju decentraliziranog novca u rukama ljudi bez posrednika, nametnika i kontrole. Moja odluka je jasna, također i moja preporuka s početka webinara. Ako samo mali dio svojih financijskih transakcija prebacite u kriptovalutu, poslali ste poruku da želite promjenu i da ćete učiniti sve što je potrebno da se ta promjena ostvari. Ne treba puno. Svako u ovom trenutku, ne sve, ali kao što sam rekao, 5%, 10% transakcija. Kad god vidite da se nešto može platiti u kriptovaluti, platite tako. Ne? Kad god možete primiti kriptovalutu, primite. To je sve. Mali korak za vas, velik za čovječanstvo. Ok, sad je prošlo već 45 minuta, da, vrijeme brzo prolazi.
mislim da je chat box strane otvoren, pa bi ja volio čuti od vas neke vaše komentare ili pitanja o onome što sam do sada pričao. Prije nego vam objasnim na praktičnim primjerama, odnosno da vam ponudim kako i sami možete ući u kripto svijet. Evo, Silvi pita pitanje kako prenijeti dio novca, to ću vam objasniti, ne znači vrlo jednostavno, naravno, kriptovaluta se može, možete zaraditi nekoliko načina. Jedan je da uđete u svijet rudara ili svijet onih koji održavaju te, pa da malo izrudarite neke, ali to je opet zahtijeva određeni software, određenu tehnologiju, nije baš za sve. Ne? Drugi način je da ju zaradite, davanje svojim uslugama ili dobivanjem plaće u kriptovaluti, što isto kod nas još uvijek ne funkcionira, ali biste ju mogli na neki način zaraditi. Treći način je da promijenite, doslovce u mjenjačnici promijenite fiat valutu za kriptovalutu i kad ti god moguće platiti time. Jel? Dakle, to je način u ovom trenutku i to je u biti prilično jednostavno. Ne? Slavica me pita, imala je 50 lumena, od onih koji sam vam poklanjao, da, poklanjao sam lumene i ranije, nema kompjutera, pisali ste supportu za Satoshi.pay, pišite ponovo, oni obično vrlo brzo odgovaraju i čudi me da nisu, ja nažalost ne mogu riješiti tehničke teškoće. Ne? U načelu, u pregledniku u kojem imate te lumene, oni moraju biti tamo i bez obzira to sitniš, dakle to je malo novaca, vrlo dobro je raditi backup, znači imate tamo import-export, to napravite jedanput i onda imate sve što treba. Anze me pita kako je moje mišljenje o XLM, dakle lumenima na dugi rok i kada bi mislio da dođe opet zlatno vrijeme za kriptovalute. Izvinite za napak u pisanju. Anze iz Slovenije, molim vas, vi iz Slovenije pišete slovenski, ja ću pročitati to na hrvatskom, sve razumijem, tako da nema nekakvih problema. Pa Anze, gledajte ovako, ja mislim da je zlatno doba kriptovalute još pred nama. Ono što je bilo 17. bio je investicijski boom. Investicijski mjehur, bubble. To je svi znamo da je bilo tako. I iako bi investitori željeli da to se ponovi, moj osobni stav je da ako kriptovaluta postane platežno sredstvo, mora biti stabilna. Takvu volatilnost u vrijednostima ona ne može podnijeti, niti jedan gospodarski sustav to neće podnijeti. Moj prvenstveni interes, ono što ja kažem, je kriptovaluta kao platežno sredstvo, ne kriptovaluta kao investicija. Dakle, što se mene tiče, ove vrijednosti koje su sada mogu sasvim lijepo ostati, ono što je bitno je da počnemo time raditi. Jer kao što sam vam objasnio, imamo centralizirani sustav koji hrani parazite. I taj sustav će se boriti protiv da zadrži svoj status. Međutim, na nama je da mi kažemo ne. A to ćete reći ne tako da izađete na ulicu, ne tako da pričate previše, nego da kad god možete napraviti određenu transakciju u kriptovaluti. I to je tako jednostavno. Ne može biti jednostavnije to. Ok, idem dalje na pitanja. Iz poslovanje firme, Silvi, kako prenijeti dio novca na kripto bazu. Gledajte ovako, ja govorim i u Hrvatskoj, ne? Dakle, imat ćete problem sa knjigovodstvom, imat ćete problem sa poreznom upravom, dakle, morate se dobro raspitati i vjerojatno vam mali broj ljudi će znati reći što trebate napraviti. U načelu informacije koje sam ja dobio je da se sve svodi na princip dobrog gospodarstvenika. Dakle, kao što imate bilo koji transakcijski račun u banci, tako morate imati svoj kripto račun koji pripada vama kao poslovnom subjektu i morate sve transakcije dokumentirati. To je ono što kao dobar gospodarstvenik morate napraviti. Sad, kako će vaša knjigovodstvo reagirati to, kako će vaša porezna reagirati to morate s njima dogovoriti. To je taj dio problema zbog početka, jer još smo u povojima, nema jasne regulacije, pa to treba zapravo vidjeti kako napraviti. Ali kažem, princip dobrog gospodarenja je uvijek jedan. Sve morate evidentirati, paziti što radite, ne smije biti nekakvih manipulacija u tome i bit će ok, jer važno je da ste u skladu sa zakonima države u kojoj funkcionirate.
Jasmina me pita, ima teškoća sa dobivanjem lumena. Gledajte, objasnit ću vam kasnije, mora postojati način identifikacije ljudi, da ne bi opet došlo do mnogostrukog uzimanja lumena od nekih pojedinaca. I nažalost Stellar fondacija to radi preko Facebooka, samo preko Facebooka. Imaju svoj način provjere Facebook računa, neki su manje aktivni, neki su više aktivni, ne objavljuju kriteriji po kome to rade. Znam da ima otprilike 10 do 20% koji nisu mogli zahtijevati te besplatne lumene. Žao mi je, ne mogu ništa učiniti po tom pitanju. Drago mi je zbog ovih 80% koji su dobili. To je sve što mogu učiniti. Evo, to me pita i Ivan, nema Facebook profil, ne preferira ga, kako doći do besplatnih lumena. Nažalost, Iva, nikako, nije na meni, Stellar fondacija je morala pronaći neki efikasan način identifikacije. Sve drugo, bilo kakva provjera osobnih iskaznica, identiteta, bilo bi užasno komplicirano. Dakle, ovo je jedan jednostavan način, ali nažalost neke od vas je stavio izvan te mogućnosti. Mirela kaže, nije pronašla nešto što može platiti lumene osim moje stranice. Ne, Mirela, nisam jedini. Ima i drugih sigurno. Satoshi Pay globalni sustav radi na puno većoj razini od mojih stranica, tako da samo ja sam jedan od mnogih, treba malo potražiti. A ako, evo, mogu zapravo objaviti na stranicama, pitaću ih, pa ću objaviti na stranicama recimo neke od linkova gdje se to može napraviti. Evo, to mogu pogledati u budućnosti pa vidjeti. Jel? Mislav mi pita za neku aplikaciju Luno koje ne poznajem. Milivoj me pita nešto vrlo zanimljivo. Europska unija i time Hrvatska žele uvesti kontrolu nad kriptovalutama, što ako uspiju? Pa ako uspiju, to će biti katastrofa, velika katastrofa za sve nas. Naime, mi smo u ovom trenutku na nekoj razmeđi. Kriptovalute su otvorile jedan novi svijet i državne institucije, dakle stari sustav koji želi zadržati svoje ovlasti, bez obzira što je nepravedan, ali on to želi, znači sustav država sam sebe, to smatra prijetnjom. Kontrolirati pravu decentraliziranu kriptovalutu se neće moći. Dakle, to zavisi od ljudi. Niko ne može nametnuti tu kontrolu. Ali ono što se može mogu izdati svoju kriptovalutu, dakle državnu kriptovalutu. O tome Europska unija već otvoreno govori i dakle euro da pređe da bude kriptovaluta. Međutim, to više nije decentralizirani novac. On će samo koristiti blockchain tehnologiju kao svoju osnovu, bit će potpuno digitaliziran, bit će potpuno kontroliran i to više neće biti to. I tada, nažalost, smo izgubili bitku, izgubili smo čak i rat, jer ako se to dogodi, kontrola će biti potpuna. Dakle, ono o čemu ja govorim su prave kriptovalute u rukama ljudi, a ne kriptovalute izdane od neke institucije. I kad smo već kod toga, eto, stalno se pojavljaju nekakve ideje oko kriptovaluta koje izdaju neka poduzeća, recimo imate jedan sustav koji izdaje kriptovalutu i onda to marketinška platforma, neću sad govoriti o nazivima, mada bi mogao, nije toliko bitno. Bio je BitConnect koji je neslavno propao, OneCoin se pojavljuje, to su nazivi za zapravo ne decentralizirane kriptovalute, centralizirani tehnologiju koja čak i bitnije da li kriptovaluta i koja onda zapravo radi istu staru stvar sa jednog mjesta. Dakle, uvijek kad gledate na kriptovalute morate vidjeti koliko su decentralizirane, a koliko nisu. To nije tako teško, ima nekakvih kriterija, vrlo jednostavnih informacija koje možete saznati i vidjeti da li je kriptovaluta decentralizirana i ako i nije do kraja, da li je tako strukturirana da ide u tom smjeru. Katarina me ponovo pita za Facebook. Dakle, kao što sam rekao, ako nemate Facebook, ne možete dobiti besplatne lumene. To je problem, ali ne mogu ga riješiti. Ovo drugo vaše pitanje, Katarina, da li kriptovaluta lumeni funkcionišu isključivo preko Facebooka? To ne. Dakle, dapače, Facebook nema nikakve veze s tim. Ne daj Bože da ima, jer Facebook je izrazito centralizirana struktura. Ja bih vrlo volio da se javi nešto drugo osim Facebooka, decentralizirano,
što bi imalo istu funkciju, ali za sad je tako, idemo polako korak po korak. Kriptovaluta ne funkcionira vezano ni za šta na internetu ili neku instituciju. Kao što sam rekao, sve što vam je potrebno je vaš mobitel kojeg svi možete imati, računalo i određene aplikacije. Svaka kriptovaluta ima svoje novčanike, takozvane, preko kojih može funkcionirati. Znači, ne treba vam Facebook za to funkcionirati, ali vam treba Facebook da dobijete besplatne lumene. Tako je to u ovom trenutku. Mislav pita kako novac iz banke prebaciti u lumene. Ne morate ih prebaciti u lumene, ali recimo možete napraviti sljedeće. Što se tiče lumena, Satoshi Pay sustav kojeg ću vam predstaviti je takav da u biti u svom pregledniku imate jedan plavi krugić, kliknete i onda preko PayPala ili kreditne kartice kupite određeni broj lumena. Međutim, te lumene možete koristiti samo za Satoshi Pay sustav. Ako imate neku aplikaciju na mobitelu ili recimo prođete kripto tečaj koji je besplatan za one koji će dobiti te lumene, on nešto košta lumenima, ali je zapravo besplatan ako ih dobite besplatno. Spojite se na Coinbase, recimo to je jedna najpoznatijih mjenjačnica i promijenite nešto eura, 10, 20, 50, neki sitniš da imate u svom mobitelu i da kad je prilika možete plaćati njima. Silve pita da li pokriće u zlatu za coin centralizirani sustav KBC. Nisam siguran da sam upoznat sa tim sustavom. Znam da postoje ideje da se određena kriptovaluta veže za zalih zlata. Nisam siguran koliko je to u skladu s ovim što sam ja govorio, mislim da nije, mora bi se više upoznati, ali mislim da nije. Čim se nešto veze za nešto ili ovi stable coin, dakle stabilni coini koji su vezani za tečaj eura ili dolara, zapravo nije prava kriptovaluta, to je onda kriptoposredništvo između nečega što mi poznajemo kao vrijednost i nove tehnologije. Ne? Prava kriptovaluta ne bi smjela biti vezana ni za šta konkretnoga u našem materijalnom svijetu. Nives me pita, ok, malo sam preskočio, Mislav što je Ethereum u kripto svijetu. Dakle, Ethereum ili Ether je platforma, Ether je kriptovaluta, platforma koja omogućava pametne ugovore. To sam vam bio spomenuo, dakle ona je trenutno u tom smislu bila je prva i također je trenutno najrazvijenija. Na njoj možete stvarati novu kriptovalutu, takozvane tokene. Mnogi projekti su napravljeni na tome. Ona omogućava nastanak takozvanog pametnog novca koji zna kuda treba ići, kada treba ići, dakle mnoge stvari koje morate raditi ručno, ali opet preko banke. Osim Ethera, takve platforme su i recimo Neo, pa EOS, pa i Stellar ima određenu mogućnost ugovora i tako dalje. Nives kaže kako se određuje vrijednost jednog komponenta neke kriptovalute. Jako dobro pitanje. Tu vrijednost niko ne određuje, to je isključivo na tržištu. Znači, koliko smo mi spremni za to platiti, toliko platimo. I to je uzrokovalo tu jako veliku volatilnost, dakle promjenjivost kriptovaluta tokom 2017. godine i izuzetno veliki rast, jer su neki ljudi vjerovali da će recimo Bitcoin ići do $100,000 jedan ili $1.000.000 jedan, bilo je takvih najava, on je došao do 20.000, sad se spustio na 3.500, dakle jedno isključivo tržište. Ne može nitko određivati, ne? Jer je decentralizirano. Ne? Kad bi netko odredio, to bi bilo centralizirano. I to neki kažu je mana, za mene to je prednost. Postoji li tečajna lista vrijednosti kriptovaluta u međusobnom odnosu? Da, postoji, naravno imate na internetu, u svakom trenutku se ona mijenja s obzirom na tržišna kretanja, ali je ona prilično stabilno u posljednje vrijeme. Evo, čisto da znate, tokom 9. i 10. mjeseca 2018. Bitcoin je bio stabilniji od eura. Dakle, cijena mu je toliko bila stabilna da je euro išao više gore dole, odnosno dolar, nego Bitcoin. Tako da stvari se možda mijenjaju, ko zna kako će sve to skupa završiti. Anze me pita zanima ga zašto točno podupiram lumene. Pa gledajte, Satoshi Pay to je pitanje uporabe. Ne?
Znači, Satoshi Pay koji koristi Lumene je sustav koji možete vrlo lako integrirati na web stranici, dakle služi za mikroplaćanja. Ja Lumene ne podupiram nešto posebno, ja gledam, čekam, vidim što će se dogoditi, ali što se tiče mikroplaćanja, dakle vrlo malih plaćanja, od vrednosti eura, 10 centi, 20 centi ili nešto slično, to je najlakše napraviti preko Lumena. Vrlo je brz, trenutne su transakcije, ne koštaju gotovo ništa, dakle vrlo mala je provizija i kao što sam rekao, upotrebna vrijednost. Satoshi Pay je sustav koji funkcionira, koji je napravljen. Ono što mene zanima je uporaba kriptovalute. Ne to da kriptovaluta negdje stoji i da ju čuvate u trezoru, makar ju možete čuvati ako imate investiciju, stavite ju u hladnu pohranu i čuvate ako vjerujete i mislite da će ona povećati svoju vrijednost, ali mene prvenstveno zanima uporaba. U ovom trenutku, što se tiče načina funkcioniranja, Satoshi Pay i Lumeni fantastično funkcioniraju. Kako druge kriptovalute budu išle naprijed u toj uporabnoj vrijednosti, tako će i moj interes ići prema njima, odnosno trebamo svi skupa gledati što će se dogoditi. Tomaš kaže, ako je to dobro razumio samo suštinu kriptovaluta, zar onda nije nemoguće da bi države na bilo koji način mogle da stvore svoju kriptovalutu? Tomaš, da, to sam rekao, to je ne da nije nemoguće, nego je moguće, ali ako bi one to napravile, to ne bi bila više kriptovaluta. To bi bio digitalni novac koji koristi blockchain tehnologiju. Karakteristika kriptovalute je decentralizacija. A država bi mogla napraviti decentraliziranu kriptovalutu, ali on bi se istog časa našla na prosudbi ljudi. Dakle, ljudi bi onda rekli hoćemo to koristiti, nećemo koristiti. Ako bi država rekla morate to koristiti, onda bi nastalo centralizirani novac. Dakle, tu imamo istu stvar. Država jednostavno više nije mjesto iz kojeg novac bi trebao uopće dolaziti. Vidite, u civiliziranom svijetu trebali smo već davno odvojiti državu od svjetonazora, ne? Crkvu od države, recimo, ne? I ne bi smjelo više biti važno da li neko vjeruje ovo, da li neko misli ovako, treba biti važan zajednički interes. Sljedeći korak u svođenju države na zajednički interes je odvajanje novca države. Država ne bi smjela imati kontrolu nad novcem. Država ima svoj interes u smislu da ubire porez, da iz tog poreza naplaćuje zajedničke aktivnosti i to je to. Ali sam novac više ne mora biti pod njom kontrolom. Novac može biti u rukama ljudi, tamo gdje i mora biti. To je ideja kriptovalute. Ne? Dakle, ispravno ste napisali, Tomaš, to bi bila samo još jedna centralizacija kad bi država izdala kriptovalutu. Dragica pita da li Lumena mogu plaćati račune u Bitcoinima, da li teoretski svatko može izdati svoju valutu. Dakle, Lumenima koje ćete dobiti u Satoshi Pay možete plaćati samo preko Satoshi Paya. Ti Lumeni ne mogu ići u druge novčanike. To je uvjet, zato Satoshi Pay to dijeli. Inače, Lumenima da, možete plaćati i druge stvari ako ih imate u svom novčaniku. Teoretski svatko može izdati svoju kriptovalutu. Izdavanje kriptovalute je jako jeftino. Možete iskopirati Bitcoin kod, nazvati malo drugčije i evo, to je kriptovaluta. Ono što je skupo i što je problematično je održavanje kriptovalute. Dakle, vi morate za održavanje imati zajednicu ljudi. Dakle, morate imati dovoljan broj ljudi koji to održava, isto tako morate imati dovoljan broj ljudi koji unapređuje, jer nije dovoljno da se kaže da to je kriptovaluta, nije to Bogom dano, to je program, to je software, treba raditi na njemu. Dakle, svako može izdati svoju kriptovalutu, ali održavati ju, to je sasvim druga priča. I kad ju vi održavate decentralizirano, ona i raste decentralizirano. Ne tako da jedan čovjek kaže tako mora biti, nego zapravo u nekakvim dogovorima. To ima svojih negativnih strana. Brže, ako imate jedan autoritet kaže tako mora biti, to je to, nego da se ljudi dogovore. Ali isto tako ima svojih pozitivnih strana koje su izuzetno važne. Maja kaže, dakle, najbolji način da podržimo kripto je da ga što češće koristimo, tako je, ne? Pitate me gdje se u Hrvatskoj može plaćati kriptom. Ja znam za neke subjekte, znam za jednu brijačnicu, dakle šišaonicu za muške koja prima Litecoine i Bitcoine. Ima nekih mjesta gdje možete promijeniti. Treba biti uporan, ne? Ako ljudi budu došli i pitali primate kripto, pa dođe drugi pita primate kripto, pa treći primate kripto, onda će tamo onaj koji daje neku uslugu reći pa dobro, ajde da vidim, možda ću primati kripto, zašto ne, ista mi je stvar. Ne? Dakle,
sve je stvar u nama. Ne? Jesmo na početku definitivno to u povojima, ali od nas ovisi. Melita mi kaže, još to sam previdio, to pitanje osiguranje ili ne znam, čuvanje kriptovalute za enkrat nije smisleno, znači ako mislite na investiciju. Gledajte, to vam ja ne mogu reći. Ja bih rekao ovako, ako imate nekih sredstava sa strane i želite investirati u nešto, u ovom trenutku bilo bi isto tako pametno napraviti ono što sam rekao. Ako 5 do 10% transakcija je dovoljno da pokrenemo tu kripto ideju, ako razmišljate o investiciji, uzmite 5% svojih sredstava ili 10% i stavite ih u kripto. Ne? Mislim, napravite to jer postoji mogućnost da investicija u kriptu bude vrlo isplativa. A možda i neće biti. Ne? Dakle, to je izuzetno rizično ulaganje, ali ako razmišljate kao pametan gospodarstvenik, tako nešto, evo recimo bi ja smatrao razumnim ulogom. Od onoga što investirate, uzmite 5% i stavite u kripto. To je recimo pametna stvar. To bi bio moj savjet, ali nemojte me hvaliti za riječ, molim vas, oko investicija svatko mora sam dobro razmisliti. Ono što ja govorim je plaćanje, dakle upotreba, i to je sigurno. Ne? Ako platite nešto 20 eura, platite to u kriptu, to vam je isto. Prema tome nećete ništa izgubiti, može izgubiti onaj koji to primi, ali to je opet njegov odgovornost, on mora odlučiti da li će primiti i tako. Znači na nama ovisi kako će se stvar dalje razvijati. Evo, pitanja su se malo iscrpila, pa ću ja sad vam prikazati na koji način, vama koji ne znate, na koji način možete dobiti ta besplatna kripto sredstva i zapravo na koji način možete besplatno proći kroz kripto tečaj. Evo, sad ću se ponovo vratiti malo na slajdove. Dakle, da biste počeli raditi s kriptovalutom, potrebno su određeno znanje. Ja sam sada izložio neke stvari koje su ovako općenite. Ipak trebate uložiti nekakvo vrijeme u sve to skupa. Dakle, ne radi se o mnogo toga, ali treba možda sad vremena i naučiti sve što treba. Ako radite s pametnim telefonom i računom, nećete imati problema ni s kriptovalutom. Naravno, postoje specifičnosti koje trebate naučiti. Sve informacije su inače na internetu, ništa novo, ja ovdje sada ne govorim. Međutim, stvar je o tome da na internetu često ne znate koje su prave. Mnogo puta se u vezi kriptovalute koristi jedan tehno-geek rječnik koji niko živ ne razumije. I tako, u biti, dobro je doći na jedno mjesto gdje imate izvor pouzdanih informacija. Dakle, ono što sam ja napravio, da bi to ljudima olakšao, napravio sam jedan online kripto tečaj. On se sastoji od 5-6 članaka. On je postavljen na mojim stranicama, dođete na blog sa strane, kliknete na njega i na tom tečaju ćete naučiti neke od osnovnih postupaka rada sa kriptovalutom. Upoznat barem 2 kriptovalute te 3 vrste novčanika u kojima se one čuvaju. Sadržaj kripto tečaja je sljedeći. Dakle, kako otvoriti svoj račun na jednoj od najpoznatijih svjetskih kriptomjenjačnica Coinbase, kupiti određeni iznos kriptovalute pomoću kreditne kartice, instalirati na svoj pametni multikripto novčanik Coinomi. Tu me, mislim, neko sa strane pitao, ja koristim Coinomi jer mi je prvi došao pod ruku i stvarno je kvalitetan i dobar. Ima puno drugih aplikacija, ali recimo nisam imao potrebe da idem dalje od Coinomija, u kojoj možete zapravo držati skoro pa svaku kriptovalutu. S tim da imate na umu da mobilne aplikacije i mobilni novčanici su najmanje sigurni i da u njemu, kao i u novčaniku, pravo nemojte čuvati jako puno toga, jer možete izgubiti, može neko uzeti, može ovo, može ono. Dakle, u mobilne novčanike ide sitniš. Ali vam naučite to na tom kripto tečaju, kako prebaciti sredstva s Coinbase na svoj novčanik, kao primjer plaćanja uplatiti prilog za projekt Sinhrozone, to nije obvezno, to je samo primjer. I na kraju naučiti kako koristiti tu hladnu pohranu s kripto sredstava upotrebom ovog tvrdog novčanika Ledger Nano S. Inače, Ledger je sad izdao i novi Ledger Nano X, koji je puno kvalitetniji i isto tako je mobilan, ima Bluetooth vezu sa mobilnim aplikacijama. No, dakle, to je ono što ćete naučiti na tom online kripto tečaju. Sa strane vam je
i link na to, ali postoji na mojim stranicama. Online kripto tečaj se plaća u kriptovaluti, košta 66 lumena, to je otprilike 6 eura. XLM, to smo sad raspravili, oznaka za lumene. Znači tečaj sam po sebi vrlo jeftin. Čak i ako kupite te lumene preko PayPala ili kreditne kartice, preko Satoshi Paya, dakle dođete na moje stranice, imate dolje plavi krug, kliknete i možete napuniti svoj novčanik sa tih 6 eura. Znači čak i tako je vrlo jeftin, ali dosta vas ga u ovom trenutku može dobiti besplatno, jer kao što sam rekao, dijelim ta sredstva. Nije potrebno ništa više od vašeg browsera, dakle predalnika, da to dobijete. I u ovom trenutku, kao što sam rekao, imam oko 600 i nešto, skoro 700 pozivnica sa 100 lumena na svakoj, to je otprilike 7000 eura besplatnog novca kojeg dijelim sve što treba da ga ljudi uzmu. Sa strane vam je link koji kaže kako to preuzeti. Neki od vas su već dobili, ne mogu dobiti ponovo, dakle to je za nove korisnike. Kad dobijete te lumene, s njima možete platiti taj kripto tečaj, ali će vam ostati ostat će vam još lumene da platite neke druge stvari na mojim stranicama ili negdje drugdje. A isto tako, moguće je da, recimo ako želite, možete i sami koristiti Satoshi Pay sustav za monetizaciju sadržaja svojih web stranica. Ako imate neki blog ili video sadržaj, fotografije ili nešto drugo, vrlo lako ga instalirati. Ako sam ga ja uspio bez programera, vjerojatno će biti oni koji iole znaju o rađenju, ne znam, blog stranica, WordPress ili tako dalje, vrlo lako ga instalirati. U ovom trenutku preko linka kod mene i ovog koda možete dobiti čak i 40% popusta na proviziju tokom prvih 6 mjeseci, koja je inače vrlo, vrlo mala, ali evo, čak i taj nekakav mali poticaj je ovdje. Dakle, znači, to vam je otprilike to, vrlo je u biti jednostavno i za početak možete dobiti taj tečaj besplatno ili ga platiti vrlo jednostavno u lumenima i naučiti kako raditi s kriptovalutom. Kao što sam rekao, cilj ovog webinara i moje inače poruke ljudima je 5% transakcija, radite u kriptovaluti. Ne treba više, ne treba ništa bolje od toga, jednostavno to napravite. Što se tiče ovih dijeljenja ovih sredstava, gledajte, ima vas trenutno 200 i nešto, čak i da svi uzmete lumene, još ih imam, ali imate vjerojatno prijatelje. Recite im za to, sredstva su besplatna, sve što treba je par klikova mission. Jako mi je zanimljivo razmišljati o tim stvarima, kako ljudi se žale oko novca, a kad im ponudiš nešto besplatno, kao da se opiru tome, evo u ovom trenutku 7000 eura je na raspolaganju, samo treba uzeti. Pa proširite tu ideju, ako ništa drugo, ako vi niste dobili ili ne možete dobiti ili ste dobili već prije, barem da onda i drugi imaju od toga koristi. Hvala vam na pažnji, bilo mi je zadovoljstvo podijeliti s vama nadu u drugačiju ekonomsku budućnost. Nadam se da ćete iskoristiti priliku, preuzeti besplatna kripto sredstva, potrošiti ih na kripto tečaj i na jednostavan način početi koristiti kriptovalutu u svom životu. Zapamtite, malo je dovoljno, malim dijelom financijskih transakcija u kriptovaluti šaljete poruku da ste za promjenu. U sljedećem webinaru se vraćam natrag u svoje područje, negdje tamo oko 23. čini mi se drugog će biti sljedeći webinar. Nastavit ćemo s pričom o uklanjanju iluzije. Ovaj put posvećujemo se metodama, načinima, bit će to i vrlo praktična najava moje nove knjige Proboj, koja na slovenskom i hrvatskom jezikom istodobno izlazi početkom 3. mjeseca zajedno sa jednom super lijepom aplikacijom koja prati tu knjigu. Dakle, to je jedan vrlo zanimljiv projekt kojeg ću vam predstaviti sljedeći put. Dakle, hvala vam svima, pozdrav i vidimo se.